rero tugiye kureba Today we're going to see umumaro w'ukuboko gukomeye kw'Imana. the importance of the working of Umumaro w'ukuboko gukomeye the kw'Imana. importance of the hand of God. Tugiye gusoma muri Yesaya 62 We're going to read from Isaiah ku murongo wa 8. 62 Yesaya. Isaiah 62. Haravuga ngo Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze ati nukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye ahubwo abazayasarura nibo bazayarya bahimbaza Uwiteka kandi abazayiyengera nibo bazayinywera mu bikari by'ubuturo bwanjye bwera. Amen. Amen. The Lord has sworn by his right hand and by his mighty arm, never again will I give your grain and food as food for your enemies, and never again will foreigners drink the new one for which you have toiled. But those who harvest it will eat it and praise the Lord, and those who gather the grapes will drink it in the courts of my sanctuary. Amen. Hallelujah. Amashimeshi cyane ku Mana yacu. A round of applause to our God. Ikintu cya mbere tugiye kureba mu mumaro wo kuba munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. The first thing that we are going to see under the benefits of being under the hand of God, iyo turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana ibyacu birarindwa. when we are under the hand of God, our things are protected. Ibyacu birarindwa. Our things are protected. Aha ngaha muri iki cyanditswe In this scripture, Imana irasa naho iduha isezerano. God gives us a promise. Iravuze ngo ndirahiye. God says, I swear. Iyo Imana yirahiye When God swears, nuko hari ibyo ibibona bigoye ku bwoko bwayo. it's because he sees that there are things that are difficult for his people. Kandi bikaba bimaze igihe And they have taken long. bisa n'ibyabananiye. And they had been difficult or impossible. Imana yacu irirahiye. Our God has sworn. Ngo nukuri ndirahiye. God has said, I indeed have Ntabwo abanzi sworn bazongera gufata ibyanyu uko bo biboneye. that your enemies will not take your things the way they want. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo abanzi bazongera gufata cyangwa ngo bafate wowe ubwawe uko bishakiye. Your enemies will not take your things or yourself the way they want. Abanzi bajya bagira ibintu biteye ubwoba. The enemies have things that are scary. Umwanzi akagufata uko yishakiye. And the enemy takes you the way they want. Umwanzi akirahira. The enemy swears. Akavuga ngo nkiri huriya ntabwo azashaka. They vow and say, when I'm still alive, that person will never get married. Agafata urugo rwawe. And they take hold of your marriage Kandi atabifitiye uburenganzira. when they have no rights. Ni ukuvuga ngo ibyacu byinshi It is our things. Satani yabifashe ku mbaraga. Satan has taken them by force. Akavuga ngo nkiriho. He says, while I'm alive, Wowe ntuzagira aho ugera. you'll never reach anywhere. Ukagira ngo wowe mu mwuka ntibikoreka. And you think in the spirit things are Ariko mu not done. mwuka we azi icyo avuze. But him in the spirit, he knows what he has Afite said. n'icyo ari bukore kugira ngo ashimangire bya bindi avuze. And he knows what he will do so that he establishes what he Ukabaho mu said. buzima bukugoye. You live a difficult life. Wagera mu kazi uri umukozi mwiza. When you reach work, you're a good worker. Ni ukuri nta kibazo ufite. When you have no problem. Nta kibazo ufite mu byerekeranye n'akazi. When you have no problem with anything to do with work. Ariko igitondo kimwe But one morning, ukabona baguhaye ibaruwa ikwirukana. but you see a letter that sacks you. Wowe nta kintu uzi. And you know nothing. Ariko mu isi yo mu mwuka hari uwavuze yuko But in the spiritual realm, someone said, utazagera mu kazi ngo ukarambemo. that said that you will not get into work and take long in it. Abana bawe And your children, ugasanga ni abahanga mu ishuri. your children are smart in school. Umwanzi akabireba akabyitegereza. The enemy sees that and he looks Akakugirira ishyari. and he gets jealous. Yarangiza And then, agateza abana uburara. and he gives those children to become Abana rebellious. ugasanga barimo baranywa ibiyobyabwenge. And you find children go into drugs. Ugasanga abana basigaye banywa amatabi. You find them smoking. Ugasanga abana bato bagiye mu busambanyi. You find children going into Hari fornication. ubuhamya asigaye numva. Their testimonies are Ubwoba here. buranyishe. And I get very scared. Umwana w'imyaka 17, 16. When you see a child of 16, 17 years Wakoze uko ushoboye ukamuha ibishoboka byose ngo agende mu ishuri. who has tried everything so that they go to school, Ajye muri interina kwiga. so that they go to boarding school. Aho kujya kwiga Instead of going to school, akajya mu bigare. they go with Agatoroka peers. ishuri. They leave school Akajya hanze muri ibyo biyobyabwenge. and they go and take drugs Akajya mu outside. ngeso mbi.
they go in wowe uri bad umubyeyi uzi behavior. kohereje umwana kwiga And you parents, you Ibyo believe you nta sent a kindi child at school. kibikora. Nothing else ni does that. umwanzi satani It's the enemy ni wa Satan. mugome He's the mean one. uba ushaka kugira gute What does he want to do? akubuze ibyawe wabonye He wants to akunyeganyeze he wants to shake you and take away what is ibyo yours. ngibyo ujya kubimenya You get to know these things umwana yarangiritse kera when the child is already spoiled and with no return. Hallelujah. Hallelujah. umwana yarangiritse kera When the child is completely spoiled ukaba wicaye mu rugo and you're at home, ariko satani akavuga ngo nubwo urwicayemo nta mahoro uzarugiriramo you're in your marriage, but Satan says even if you're there, you'll have no Agakora peace. ibishoboka And he does everything kugira ngo ibyawe abyaye so that your things are stolen, urugo rukunanire so that your marriage mu fails. by'ukuri atari uko wabuze ubwenge bwo kuba mu rugo Not because you are not smart enough to be in ahubwo a ari marriage, ukuboko k'umwanzi kwaje kukuremerera but the hand of the enemy is heavy on you, kukaza kukubuza amahoro and it comes to rob you of your peace. ariko munsi y'ukuboko gukomeye But k'uwiteka under the mighty hand of uwiteka God, aravuze muri iki gitondo ngo ndirahiriye God has said this morning, niba I've ibyo sworn, byarabaye if everything has imana happened, irashaka gushyiraho iherezo God wants to put an end to it, kubera yuko ukuboko gukomeye k'uwiteka imana nyiringabo because the mighty hand of the ntabwo Almighty kugira God umupaka does not have a limit. haleluya Hallelujah. ibihagije birahagije What is enough is enough. umwanzi arakuzunguza The enemy makes you go round and akajya mu round. bwenge bwawe akabuvangira He goes into your mind and confuses you. akajya mu bushobozi bwawe amashuri wize ntabwo mwari kumwe nawe He goes into your ability. He did nta not. n'uruhare He yabigizemo was not there when you studied. yewe nabwo yarakurwanyaga kugira ngo utazabasha gutsinda ngo urangize Even at school, he was trying to defeat you so that you do not complete. wabona akazi ukabona ibintu birahindaganye ukabona birahindutse You get jobs and things change, and it kandi wowe becomes nta bad. kibazo ufite And you have no issue. nagira ngo nkubwire ko wowe nta kibazo ufite I want to tell you, you have no issue. ahubwo umwanzi But the enemy, niwe uzana ukuboko kwe kubi he brings his bad hand akabasha kubivangavanga and he confuses and nawe mixes things. ntusobanukirwe And you do not hari understand. n'igihe ugirana n'ibibazo n'abantu Sometimes you have issues with people. haleluya Hallelujah. ukagirana ibibazo n'abantu You have issues nyamara and trouble ariko with si people. bariya bantu Yet it's not those ahubwo ni people, ukuboko k'umwanzi but it's the hand of the kwaje enemy hejuru y'ubuzima that bwawe has come over your heart, your kuvangira life. urugo rwawe It comes to mix your kuvangira abana marriage. bawe It comes to confuse kuvangira your akazi people. kawe It confuses in kuvangira your work. ubuzima bwawe He comes and mix and ariko bring muri trouble in iki your life. gitondo But this muri morning, uku kwezi ko in- kuba munsi y'ukuboko gukomeye k'uwiteka in this month of being under the Imana mighty hand of irirahiriye God, God has ngo sworn ni ukuri sinzongera it will not happen again. ntabwo imana izongera gutuma abanzi bakora ibyo ngibyo God will not allow the enemy to do those things. ntabwo imana izongera gutuma amasaka yawe umugisha wawe God will not allow your satana blessing and your awutobanga uko harvest. ashatse That's it. Has refused it this morning. uwiteka aravuze ngo God has ukuboko said kwanjye that gukomeye my mighty niko hand kugiye kuguhagararaho is going to stand upon munsi you. y'ukuboko gukomeye k'uwiteka Under the mighty hand of ibyacu God, birarindwa our things are protected. haleluya Hallelujah. reka mbabwire Let me tell you, ntabwo muri babi bakobwa beza you're not nice people. ntabwo muri babi You're not bad. muri beza You're beautiful. ariko hari ukuboko k'umwanzi But the hand of the enemy kwaremereye ubuzima bwawe is heavy on your life. kurakuvangira kuva ukiri muto It confuses you aho and your life since byatangira your ukiri birth. uruhinja mu nda ya mama Sometimes wawe it started even from the ukiri womb urusoro when you were still a seed. ariko nagira ngo nkubwire I want to tell you, humura be at peace. witeka imana twizeye The mighty God we Imana believed ikomeye. in, He's a mighty nta God. bubasha satani afite Satan has no urushako authority about your marriage. nta bubasha satani afite Satan ku has no rugo rwawe authority on nta your bubasha marriage. satani afite Satan mu has no byawe power over your imana things. irirahiriye muri iki God gitondo has sworn this ni morning ukuri ntabwo bizongera it will never happen imana igiye again. guhagurukira God is going to stand kubikugezamo to take you kuko niyo in yabiguhaye because it's Him who gave you. satani ntatanga urubyaro Satan does not give children. satani ntatanga urugo Satan
does not give marriages. satani nta mugisha agira. Satan has no blessings. oya niyo No. wazajya ikuzimu bakabiguha ntabwo ari ibye. Even if you go aba yarabyambuye in abana the darkness, b'Imana. he will not give you, it took it from the children ariko of Imana God. irahiriye muri iki gitondo But God has sworn this morning, ntabwo bizongera. it will never happen nagira again. ngo ushyitse umutima mu nda I want you to have your heart wongere at ugire peace, ihumure mu mutima to wawe. be comforted in niyo your byaba heart. byarapfuye Yesu aragushumbusha. Whatever was Rama lost, Masatere Jesus is going to give you Messiah. back. muri uku kwezi ko kuba munsi y'ukuboko In k'Uwiteka this month of being under the mighty hand of God, Imana iraza kubikugarurira. God is going to return Hallelujah. it. Hallelujah. Imana iraza kubikugarurira. God is going to return it. yaba yarabyibye yarabyihaye Satan gave it himself, ariko birahari. but it is there. ni ukuri birahari. It is there. birahari. It is there. birahari. It is there. nubwo yabinyeganyejemo akabigendagendamo Even if ariko he walked in birahari. it and shook it, iki but it is gitondo there. arakubwira ngo ntabwo bizongera. God is telling you this Aka morning kanya it will not happen birahagaze. again. Now it is hagiye stopping. kubaho umurimo w'uko byongera kukugarukira. There's going to be work for it to be Ukabibona. returned to you, and kuko you turi see munsi it y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka Imana because we are under the nyir'ingabo. mighty hand of God. Imana ibaha umugisha. May God bless komera you. Imana yawe amashyi. Clap for your God. Hallelujah. Hallelujah. icya kabiri The second thing, munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka under the mighty hand of ntabwo uri God, wenyine. you're not alone. ntabwo uri wenyine. You're not alone. bwira mugenzi wawe ngo nturi wenyine. Tell your neighbor you're not alone. nubwo waba ubona uri wenyine Even if you feel alone, ariko Yesu arahari mu mwuka. Jesus is there in the icyo spirit. kibazo agihagararanyemo nawe. Jesus is standing with you in that Uko trial. ubibona bimeze gutyo Yesu ari kumwe nawe. Whatever you're seeing in front of you, Jesus is with you. dusome Let us read mu itangiriro 39 in Genesis 39 guhera ku murongo wa 2 tugeze ku wa 4. from verse 2 to 4. haravuze ngo It reads, Uwiteka aba kumwe na Yosefu agira ukuboko kwiza aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Yosefu amugiriraho umugisha aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Amen. Amen. The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Amen. amashyi menshi cyane kuri iyo Mana A round yacu. of applause to our God. ahangaha Here, ni igihe Yosefu yari yaraguzwe ari imbata this was when Joseph was bought and was a slave mu gihugu cya Egiputa. in Egypt. mu by'ukuri ahangaha Yosefu yari wenyine. Here, Joseph was alone. cyari igihugu cy'abanyamahanga He was in a foreign country noneho yaranaguzwe and he was bought. ari imbata. He was a slave. nta burenganzira yari He afite, had no right. nta n'ijambo yari He afite, had no word. ariko But kubera ukuboko gukomeye k'Uwiteka because of the mighty hand of God, Imana ibikora mu bundi buryo. God did it in a different way. ntititaye ngo nta muvandimwe abona iruhande rwe, Without caring that he did not have any ntititaye ngo nta brother, nshuti, he did not have any friend. ntititaye ngo nta muntu mwene waba uri aho hafi aho ngaho, Without caring that no relative was close yewe by. niyo bashaka bari kumurenganya Even there, he would not find any favor. nta gaciro yari He afite. had no value. ni ukuri nta gaciro yari He afite. really had no value. urabizi ko imbata nta nubwo zinahembwa, You know that slaves do not ni get paid. ugukora gusa They- nta nyungu. They only work with no benefit. wowe ukirarukira shobuja gusa. You just obey your master. ni ukuri nta kintu cyari kumukura hariya hantu, Nothing would have removed him from there. ariko But Uwiteka abana nawe the Lord was with him. muri uko kubaho kwa wenyine, In this life of being muri alone, uko kwisanga mu gihugu cy'amahanga wenyine,
in finding himself in this foreign country, uwiteka we ntabwo yamuretse, the Lord did not leave him, ahubwo imana yabanye nawe, but the Lord was with him. noneho icyakozeho cyose And kikaba cyiza, And everything he touched was successful. bimuhesha kuhaba, And he gave him to be there. bimuhesha kuhagirira umugisha, He gave him blessings there. bimuhesha kuhaturiza, He was at peace there. kandi mu by'ukuri nta ngingo imurengera yari ihari, And yet there is no rule that was in ariko his bitewe favor. n'ukuboko kwiza k'uwiteka But through the mighty hand of God, abasha kuhaba, he was there. imana ibana nawe. God lived with him. Mwene data, Brethren, hari ibintu byinshi cyane there are many things bikugora, that are hard for you. rimwe na rimwe Sometimes ukaba wakwisanga umeze nk'aho uri wenyine you find yourself mu alone kibazo runaka. in a problem. Haleluya. Hallelujah. Ukaba wakoresha imbaraga zishoboka zose, And you may use all the power you have. ariko ukanga ukabona uri wenyine, nta muntu ubona iruhande rwawe. You still find yourself alone. You find no one next to you. Wagira ngo wizeye ubwenge bwawe cyangwa imbaraga zawe, When you trust in your own nabyo understanding, bikakubera impfabusa. all that becomes Ni void. ukuri ushobora kuba ukora neza, You might be working well. mu kazi ukaba uri uwa mbere, At work, you are number uri one. n'umuhanga, And you're very bright. witanga mu buryo bushoboka bwose, And you give of yourself in all Ni ukuri ways. nta kutagira, And you do beyond. ariko ntibabibone, But they do not see it. ntibabibone pe, They do not see it at kandi all. wowe nta kutagize. And you have done all your effort. Haleluya. Hallelujah. Mu murima w'Imana ukaza ukitanga, You come every day and you give of yourself. ugakora, You work and work. ariko nagira ngo nkubwire ngo But I want to tell you tutari that kumwe n'ukuboko gukomeye k'Uwiteka, if you're not with the mighty hand of God, we are unable to do it. ntabwo tubishobora. We are unable to achieve. Haleluya. Hallelujah. Ibyo dukora byose mu nzu y'Imana, Everything we do in the house of the Lord, tubiheshwa n'ukuboko kwiza k'Uwiteka we kuba turi kuri receive twebwe. it. We receive it through the mighty Nta hand of buhanga God. tuba dufite, It's not because of our brains nta or bumenyi intelligence. bw'indengakamere tuba dufite. There's no intelligence that we have. Haleluya. Niyo Hallelujah. mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo yatoranyije abaswa. That's why the word of the Lord says he chose the simple. rw'abo bantu bagaragara nk'abatamenya, Because those people who lack understanding in haba the hari eyes of ukuboko man, k'Uwiteka kwiteguye kubana nabo, there's the hand of God that is ready to be with them, kugira ngo kubakoreshe ibikomeye. so that God may use them for mighty things. Haleluya. Hallelujah. Ntuzarenganye mwene so, Do not despise your ahubwo brethren, dusabe ukuboko k'Uwiteka kubane natwe mu byo dukora byose, but let us ask for the mighty hand of God to be with us in the house of muri God, department iyo ari yo yose ukorera mu murimo, in all departments that you are. Mesiya, Hallelujah. okotekere Mesaya, Hallelujah. hamagura ukuboko kwiza Call upon the k'Uwiteka good hand of God kubigukoreshe. to use you. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo dutegura neza kubera yuko ari twebwe ubwacu, We do not prepare Hari in our own ukuboko power, k'Uwiteka kubana natwe. but the hand of God that is with us. Ntabwo turi intyoza ngo tuzi kuvuga. It's not because we are Oya. bright that we can Hari igihe speak. baguhagarika hano ukabura ijambo uvuga. Sometimes they put you here and you Ariko have iyo no turi kumwe words. n'ukuboko gukomeye But k'Uwiteka, when we are with the mighty hand of God, kuradushoboza. it enables Ntabwo us. tuba turi twenyine. We are not alone. Ntuzibeshe. Do not be Hoya, do ntabwo not ari be lied twebwe. to. It's not Hari us. ukuboko gukomeye k'Uwiteka. It's the mighty hand of God Kubasha kuba mu ruhande rwacu. that is in our side, Tugashobozwa ibyo dukora. and we are enabled to do what we do. Haleluya. Hallelujah. Yosefu yari afite abandi bakoranaga nabo, Joseph had other colleagues he worked with, ariko muri bose nta n'umwe bahisemo. but among all those, no one else was We yari chosen. umunyamahanga. They took a foreigner. Yari umunyamahanga. He was a foreigner. Yari umunyamahanga. He was a foreigner, w'imbata waguzwe. a slave that was bought, Ariko agira icyizere, baramwizera. but he was trusted. Baramwizera. They trusted him. Haleluya. Hallelujah. Mu murimo w'Imana ukora, In the work of God that you hamagara do, ukuboko gukomeye k'Uwiteka call kubane nawe. upon the mighty hand of God to be with Niko you. kuzabigushoboza. It's the one that will enable you. Niko kuzagushoboza kuzira igihe. It's the one that will enable you to Niko come on time. kuzagushoboza kubikora neza. That's what will enable you to do it Niko well. kuzagushoboza gukora udakoreye amaso y'abayobozi bawe. That's what will enable you to work Nta without kintu waiting for. kizabigushoboza n'ukuboko gukomeye k'Uwiteka. Nothing will enable you apart from the hand of Nikubana God. nawe uzabishobora. If the
hand of God is with you, ariko you'll be wowe enabled. nushaka kubikora nkawe But if you want to do in your own strength, bizakugora. it will be hard. Icyambere uzavunika You'll be kandi nta tired, nubwo uzabasha kubikora neza nk'uko bikwiye. and you will not be able to do it the way it should be done. Mu byo dukora byose ntabwo turi twenyine. In everything that we do, we are not alone. Nturi wenyine. You're not alone. Mu rugo rwawe ntabwo uri wenyine. In your marriage, you're not alone. Ibuka guhamagara ukuboko gukomeye k'Uwiteka. Remember to call upon the mighty hand of God no kubishyira neza ku murongo. to help you to put things in order. Ubwenge wize mu ishuri The intelligence you receive from school cyangwa amahugurwa or wagiyemo all the trainings you went to, ntabwo byagushoboza kubishyira neza ku murongo mu rugo. those will not enable you to do everything, put everything in order in your marriage. Even children, you might ugasubiriza ugakora ibishoboka byose. you might train your children ariko and do atari ukuboko everything. gukomeye kw'Imana kubigugiriyemo. But if it's not with the mighty hand of God, byapfuye. you find that you have failed. nagira ngo nguhumurize muri iki gitondo. I want to comfort you this humura morning. ntabwo uri wenyine. Be comforted, Mu you're not byo ukora alone. byose, In everything that you mu do, murimo ukora, in the work that mu you do, kazi kawe, at your job, ibuka guhamagara ukuboko kwiza kw'Imana. remember to call upon the good and mighty hand of God. ukuboko kwiza kw'Imana. The good and mighty hand of kuze God. kubane nawe. Let it be with you. ubwira Imana ngo Mana nubwo nabyize mu ishuri nkabikora, Tell God, even if I went to school and ariko learned it, ndakwinginze ngo ukuboko kwawe kwiza kuze but I kumbeho. plead with you, let your hand be with uzabona me. uzamuka umunsi ku And you will wundi. see yourself being promoted Atari day uko by day. wakoresheje ubwenge wize mu ishuri, Not because you use the ahubwo intelligence from bitewe school, n'ukuboko kwiza k'Uwiteka But- kukuriho. but because of the good and mighty hand of God. turagorwa iyo dukora mu kazi. It's so difficult when we Turaruha. work. turaruha. We get tired. ugakora kugira ngo ubashe kurangiza inshingano baguhaye. You work so that you fulfill all the responsibilities you have. ariko ndagira ngo ngo hari igihe ubirangiza There are times you finish bakabifata nk'aho n'ubundi ntacyo wakoze. and they look at it like you did nothing. bakaguhoza ku nkeke bakaguhoza ku nkeke. And they always harass you and harass you. ariko muri iki gitondo nagira ngo nkubwire. But this morning I want to ujye tell wibuka you, kubwira Imana ngo Mana ndasaba ukuboko kwawe kwiza kumbeho. remember to tell God, I want your Ubwire mighty Imana hand ngo to be with ndasaba me. ukuboko kwawe kwiza kumbeho. God, I want your mighty hand to Muri be on uru me. rugo wampaye. In this marriage you gave ndasaba me, ukuboko kwawe kwiza ngo kumbeho. I seek for your mighty hand to be with me. Hallelujah. muri uyu murimo w'Imana nkora. In this work of God that I ndasaba ukuboko kwawe do, kwiza ngo kumbeho. I plead with you for your mighty hand to be on me. ntabwo uri wenyine. You're not alone. ntuzongere kuvunika. Do not really be troubled. ntuzongere kumva uremerewe. Do not work hard and get tired. uhamagara ukuboko kwiza k'Uwiteka. Call upon the mighty and good hand of God to be with you. yosefu bagezeho bamwegurira ibintu byose. Joseph became an bamugirira intendant. icyizere. They gave him a lot of trust. abukora ntibakwizera. You, they do not trust hamagara you. ukuboko kwiza kw'Imana. If they don't trust you, call upon the mighty hand of God. Mama santere Mesiya. Hallelujah. Ora mama shantere mekorobosaya. Hallelujah. Rama Masaya. hari ukuboko gukora ibyo utashobora. There's a hand that does what you are unable to do. utavunitse. Without you putting a lot of effort. utavunitse mu mutima. Without you breaking your heart. utavunitse mu bwenge. Without you being tired in your udakoresheje mind. imbaraga nyinshi. Without using a lot of effort. Hallelujah. Hallelujah. hamagara ukuboko kwiza k'Uwiteka. Call upon the good hand of God. uzaza kubane nawe. It will come and be with you. Hallelujah. Hallelujah. uzaza kubane nawe. The hand will come and be with you. uzajya gusanga warahindutse umuntu w'igitangaza mu kazi. You will find yourself becoming an exceptional person bajya at work. bagutangaho ingero. And they give you as an example. nyamara wowe ufite ibanga wibitseho. But you have your secrets in you. ufite ibanga wibitseho. And you have your own secret bakuzamura inside you. umunsi ku wundi. And they promote you day by day. abandi bakwibaza ngo ariko uriya atanga ruswa. When they wonder, Oya, did ntayo you bribe? utanga. No, you don't bribe. ahubwo ni uko utari wenyine. But it's because you're not alone. ubiheshwa n'ukuboko gukomeye You- k'Uwiteka you- kuri kuri wowe. You're given that by the hand of God. Hallelujah. Hallelujah. ntabwo uri wenyine. You're not alone. hari ukuboko kwiza kw'Imana kuri ku buzima bwawe. There's a good hand of God upon your mu life. nzu y'Imana. In the house of God, mu muhamagaro. in your calling, mu rugo. in your marriage, mu kazi. in your job, mu
muri bizinesi wikorera In- wowe ubwawe in the- wikorera In the business that you do, wikoresha as you are self-employed, hamagara ukuboko kwiza kw'Imana kukuzeho call upon the mighty hand of God to come on you. umurongo atari uko ufite ibintu byiza kuruta iby'abandi You will see people queuing not because you have better ahubwo ari ukubera products, ukuboko kwiza k'Uwiteka kukuriho. but because of the mighty hand of Reka God upon dukomere you. Imana yacu amashyi A round of applause kuko to our tutari God. twenyine. Because we're not alone. Ntuzagere kugira ubwoba, Do not be afraid once again. humura, Be comforted. ntabwo uri wenyine. You're not alone. Ntuzongere kugira ubwoba ngo wumve uratinye Do not be afraid kuko nta kintu na kimwe twakwishoboza. because we are unable to do anything in Nta our own kintu power. na kimwe n'iki twakwishoboza. There's nothing we can do in Hatari our own ukuboko power gukomeye k'Uwiteka Imana except nyir'ingabo. for the mighty hand of God. Haleluya. Hallelujah. Subira muvuga uti mwami Yesu Repeat, King ndashaka Jesus. ukuboko kwawe kwiza I ask for your mighty kube ku hand buzima bwanjye to mu be rugo upon my life, rwanjye to be in my marriage. mbona ukuboko kwawe kwiza Let me see your mighty mu hand. kazi nkora In my job, mbona ukuboko kwawe kwiza let me see your good mu hand. bana banjye In my mbona children, ukuboko kwawe let me kwiza see your good hand. mana yanjye Oh my God, reka ukuboko kwawe kwiza kube kuri jye let your good hand be upon me kugira ngo mana mbashishwe byose so that God I'm enabled urakoze everything. kuko ubikoze Thank you that mu you've izina done rya it. Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Byakoretse. It is done. Icya gatatu The third thing, uhamwe n'ukuboko gukomeye k'Uwiteka along with the hand of God, tubona ibyo tutari dukwiriye kubona we receive what we are not worthy to receive. tubona ibyo tutari dukwiriye kubona We receive what we ought not to receive. Haleluya. Hallelujah. tubona ibyo tutari dukwiriye kubona We receive what we were not worthy enough to receive. dusome muri Nehemiya Let's read in Nehemiah igice cya kabiri in chapter 2 umurongo wa 8. and verse 8. Nehemiya igice cya kabiri umurongo wa 8 Nehemiah chapter 2 verse 8. haranditswe ngo bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami kugira ngo ame ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Amen. Amen. And may I have a letter to Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I will occupy. And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my requests. Amen. Amashyi menshi cyane kuri iyo Mana A round yacu. of applause for our God. Ahangaha Nehemiya n'igihe yari ibwami This is when Nehemiah was serving under the king. yakoreraga umwami He was serving under the king. ariko umunsi umwe And one day, agira agahinda k'inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse he was in pain because of the destroyed walls of Jerusalem. noneho agira umutwaro And he got a burden. urumva yari mu kazi He was at work. ntabwo yumvaga afite uburenganzira bwo kuba yavuga ngo nsize akazi gusa numva byari gufata igihe kirekire He felt that he had no right to leave his job, kandi akeneye n'ibikoresho and he needed also resources and Urumva tools yari and wenyine. material. And he was alone. avuga ati ko umutwaro ngo ufite njyenyine And he felt, as I have this burden alone, iki kizanshoboza kugira ngo mbashe gusana inkike z'i Yerusalemu what will enable me to rebuild the walls of Jerusalem? noneho bimutera agahinda ko mu mutima And it gave him great pain. arababara cyane He was in pain and noneho igihe sad. yari agiye gusavinga umwami And when he went to serve the king, yijimye mu maso he was downcast. umwami aramurera amubaza ngo Nehemiya kubabaye n'iki When the king looked at him, he said, Nehemiah, why are you sad? ko atari uko nguko usanzwe uzi imbere yanjye umeze That's not the way you usually come before ni me. iki kiguteye kwijima mu maso What gives you to be downcast? Nehemiya arabimutekerereza And Nehemiah explained to him. noneho amaze ngo mbese urashaka iki And the king asked him, what do you want? ahangaha yarimo akora lisite y'ibyo akeneye Here he was doing the list of what he needed. haleluya Hallelujah. akora lisite y'ibyo akeneye And he made a list of what was required. ariko ajya imbere y'umwami
umwami ntabwo yari azi ko umwami ari bumubaze ibyo byose. When he went before the king, he didn't know that the king would ask him those questions. Ni ukuvuga ngo we yavugaga ati nibura yaba nari kuzabona n'uruhushya rwo kujyayo. In his heart, he was wondering if I could only get permission to go there. Uruhushya ni rwo yashakaga cyane. He only wanted permission. Ariko ageze imbere y'umwami, But when he reached before the king, aramubaza ngo ni ibiki bikenewe. and the king asked him, what do you need? Hejuru y'uruhushya hiyongeraho n'ibikoresho. In addition to the permission, he got Aravuga ngo material. ndashaka uruhushya, ndashaka ibiti, ndashaka, aratondagura kura uriya murongo wose dumaze gusoma. If you see the entire verse we read, he put everything he needed, permission, materials, Umwami arangije aramusinyira. and the king signed. Ariko abiheshejwe n'iki? N'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri we. He received it because of the mighty hand of God that was on him. Hallelujah. Hallelujah. Hari ibintu byinshi cyane tujya dukerera mu buzima bwacu. There are many things that we need in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Ukumva ukeneye ibintu runaka muri wowe. And you feel that you need some things. Ukumva ufite inyota yo kubona icyo And kintu. you're thirsty to receive that thing. Tuvuge ni akazi wifuza muri wowe. Maybe you really want to have a job. Ukavuga mu mutima wawe ukavuga ngo Mana, You say in your ndashaka heart, akazi. you say, God, I need a job. Ndashaka akazi muri uyu mwaka. Lord, I need a job in this year. Ndashaka muri uyu mwaka kuba navuye mu bukode. Lord, this year I want to stop renting. Ndashaka muri uyu mwaka kuba nagiye mu rugo rwanjye. Lord, in this year I want to go into my own marriage, my own Ndashaka home. muri uyu mwaka ko indwara zizamvaho nkongera kugira ubuzima buzima. I want this year to be free of diseases Nkagira amagara mazima. and I get good health. Ugakora urutonde rw'ibyo wifuza. And you make a list of what you want and Ariko need. rimwe na rimwe And sometimes ugasanga birangiye ntabyo ubonye. it ends without you receiving Kandi it. wakoresheje imbaraga nyinshi. And yet you put in a lot of effort. Biradusaba iki rero? What does it require of us? Duhindure isengesho. Change the prayer. Duhamagare ukuboko kwiza kw'Imana. Call upon the mighty hand of God. Hanyuma tujye imbere And we y'Imana. go before God. Ubibwire ngo Mana, You tell God, ndabizi neza yuko iyo ukuboko kwawe kwiza kwaje I know very well that when your good hand kukagera comes ku on mwana me w'umuntu, and it reaches a child of God, byose birakoreka. everything gets done. Ndetse n'ibyo ntasabye ndabibona. Even what I didn't ask for, I Uretse receive. n'ibyo wanditse, Beyond what you Imana wrote, iguha ibirenze ibyo ngibyo God wasabye. gives you exceedingly Bitewe above what n'ukuboko you kwiza asked. k'Uwiteka Because of the good hand of kwaje ku God buzima that bwawe. has come upon your life. Hallelujah. Hallelujah. Mwene Dawidi anagira ngo nturambirwe rero. Brethren, I want you not to get tired. Wirambirwa. Do not get tired. Wirambirwa. Do not get tired. Turi munsi y'ukuboko gukomeye We k'Uwiteka. are under the mighty Muri hand uku of God. kwezi, In this month, nagira ngo ntikugucike. let it not Ntikugucike. pass you by. Let it not Kubera pass you yuko by. ni ukwezi kurimo ubuntu. Because this is a month Ni of ukwezi grace. kurimo imbaraga. This is a month of Ni power. ukwezi hahandi Imana yerekana imikorere yayo. It's a month in which God shows His Kuko mu working. kuboko k'Uwiteka harimo byose. Because in the hand of God, there's Mu everything. kuboko k'Uwiteka harimo byose. In the hand of God, there's everything. Ntabwo harimo kimwe. There's not one Ntabwo thing. harimo bibiri. There are not two things. Harimo byose. There's everything. Haleluya. Hallelujah. Nehemiya yagiye ashaka uruhushya. Nehemiah went seeking permission. Akurayo n'ibikoresho byo kubaka i He Yerusalemu. left even with material to Bamuha build igihe Jerusalem. gihagije. And they gave him abundant time. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka. We are still at the beginning of the year. Turi mu mezi yo gusenga cyane. We are in months of Turi mu mezi praying. yo gukora cyane. We are in the month of Turi working mu hard. mezi yo kwegera Imana cyane. We are in the months of getting Ahari closer to imyaka God. yaratambutse. Where some years have N'indi passed by. irarangira. Some years have gone Nagira ngo by. urabe inkike zasenyutse mu buzima I bwawe. want you to see the Reba walls inkike that have been zasenyutse destroyed muri in your wowe. life. What walls are destroyed in your Reba life? inkike zasenyutse mu bagara yawe. Look at the walls that were destroyed in your Reba health. inkike zasenyutse Look at the walls that were destroyed mu kubaho kwawe. in your life. Zimaze igihe zisenyutse nibyo. They have been long being destroyed. Ariko They've nagira been ngo destroyed ugire for a long umutwaro. time. But I want you to have a burden. Gira umutwaro. Have a burden. Gira umutwaro w'ubuzima bwawe. Have a burden for your Gira life. umutwaro w'ibyawe bimaze igihe byarasenyutse. Have a burden for what Bidafite is aho yours and has been byubakiye. destroyed, Bidafite uko byubatse. which are not built up, Bidafite itangiriro, bidafite n'iherezo.
iherezo which do not have a beginning and bidafite an end, icyerekezo which do not have a direction, gira agahinda ko mu mutima have pain in your gira heart, umutwaro have a burden in your gira heart, umutwaro have a burden, gira umutwaro have a burden. Nehemiya yagize umutwaro Nehemiah had the burden, bituma ajya imbere y'umwami and it led him to go hari before wowe the king. umutwaro wagushizemo There's a burden that ariko is muri in uku you. kwezi ko kubona ukuboko In kw'Imana this month of seeing the wongera hand of ugire God, umutwaro w'ubuzima bwawe I want you to have a burden for wongera ugire life. umutwaro w'inzu y'Imana Have a burden for the house of wongera ugire God. umutwaro w'igihugu cyawe I want you to have a burden for wongera your ugire country. umutwaro w'itorero Have a burden for the wongera church of ugire God. umutwaro w'abarimbuka Have a burden for those that have badafite been lost. ubasengera Those that have no one to badafite pray for. ubagaruza mu mwuka Those that cannot be brought back to umutwaro. the spirit. gira Have, umutwaro have a burden. haleluya Hallelujah. kenshi impamvu tutagira ibyo dusaba nuko nta mutwaro uri muri twebwe Sometimes we do not have what to ask for, but it's because we have no burden byaba in ari us. ibyawe ni ibyo nyine Imana nuko wabifashe warabyemeye uko nguko Even your own life, you receive and take things the way they yego are. hari igihe kigera Imana ikavuga ngo iki kintu nzagikorera igihe runaka Sometimes God says, yes, I'll do this thing at the appointed ariko time, ntureke umutwaro w'icyawe utarabona but do not leave or go or drop the burden of what you've not yet received. Nehemiya yarabimaranye igihe Nehemiah had this for long. ukwaje imbere y'umwami akumva yabuze aho abihera He kept going before the king and he had no way to start kuko we asking yabwiraga umwana w'umuntu because he was talking to a ariko man. twebwe tujya imbere y'umwami uruta abandi bami bose But as we go before the King of kandi Kings, utwumva uko dusenze and who hears us as we udashobora pray, kudusubiza inyuma who cannot push us back, utubwira ngo nimuze aho ndi who tells us, come in aha my turi mu presence. kidendezi cy'ikarabiro Here we are in the pool of haleluya Ikarabiro. Hallelujah. ntugasubireyo uko Do waje not go back the way you ahubwo came, imitwaro yawe uyisige but hano leave your burdens ugire here. ibyo ubwira Imana Tell God. haleluya Hallelujah. Imana God ibasha kuduha n'ibyo tutari dukwiriye God gives us even what we do ushobora not, kuyibwira what we kimwe do not deserve. ushobora kwibwira icyifuzo kimwe cyangwa umutwaro umwe You might tell him one wish or one burden, yagusubiza hakaba hakubiyemo n'ibindi byinshi cyane and when God responds, he gives you even more than that. ariko iyo utagize umutwaro But when you have no burden, satani nawe arishima Satan is happy. avuga ngo ndakomeza mbyine He says, I continue n'ubundi dancing. ntabwo arabimenya He doesn't know ntabwo yet. azi aho biri bukorekere He doesn't know where things are being ugakomezanya ako done. gahinda And you continue in your agira ngo pain. nkubwire ngo gira umutwaro I want you to have a burden. gira umutwaro Have a burden. bana mugira umutwaro Children, have a burden w'ubuzima bwanyu for your life. hanze aha hameze nabi Outside there, things are uyu bad. munsi niba uhagaze mu nzu y'Imana Today, if you're standing in the house of the Lord, komeza winginga Imana continue to plead with Imana ibahe God. ejo heza heza God to give you a good future. ni umutwaro w'ubuzima ku bana It's a burden for your life, for kugira ngo children, bazagire iherezo ryiza so that they have a good end. ababyeyi ni uko Same for parents. abasore ni uko Same for young men. twese tugira umutwaro Let us all have a burden. nitugira umutwaro When we all have a burden, Imana izabireba God will see igira it, ikikora and God will do something. Nehemiya ntacyo yavuze imbere y'umwami Nehemiah did not see anything, did ariko not say anything for the ibyari mu king. mutima we byagaragaje ishusho y'inyuma But what was in his heart showed on his face. haleluya Hallelujah. bitera umwami kumubaza And it led the king to ask him. bitera umwami kumubaza It led the king to ask him. ese muri iki gitondo Imana ikubajije ngo urashaka iki ko mbona mu maso hawe hijimye ubundi urashaka iki If God asks you, I Ubundi- see you downcast, what do you want? ubundi nicyo gitumye wijima mu maso Why are you downcast? ubundi nicyo gitumye udaseka Why aren't you smiling? ubundi nicyo gitumye utanezerwa Why are you not happy? Imana ibikubajije If God asks you, wabasha gusobanura umutwaro uri muri wowe can you explain the rayisantere burden that is in mekorobosaya you? raketekere mekorobosa Imana yacu ni inyabwenge Our God is all ni knowing. inyabwenge Our God is all knowing. ibasha kuduha ibirenze ibyo twebwe twasabye cyangwa se dubifite mu mutima yacu God is able to give us abundantly, exceedingly what is in our heart. bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana Because of the mighty hand of God, Imana iduha ibirenze God gives us what above what tugira we ask. ubutoni ku Mana We have favor before God.
ubutoni ku Mana butuzaho, The favor before God comes to ikaba us. yakubaza ngo urashaka iki And God asks you, what do you muri iki want gitondo? this morning? Ni iki gitumye utagaragaza ishusho nziza mu maso yawe? What makes you downcast this morning? Ni iki gitumye ugendana agahinda mu mutima wawe? What is making you Nuhe walk with mutwaro pain in your ukuraje heart? ishinga ku itorero? What is this burden on your life? Nuhe mutwaro ukuraje ishinga mu muryango wawe? What is this burden that Nuhe is really mutwaro keeping ukuraje you awake in ishinga mu your gihugu family? cyacu? What is this burden that keeps you awake in this country? Nuhe mutwaro ufitiye abana bawe? What is the burden you have for your children? Imana ibasha kuguha n'ibyo tutasabye. God gives us even what we didn't ask for. Ni wowe wo kubana umutwaro ufite muri wowe. It is you to get a burden within your Ukuboko heart. kwiza k'Uwiteka And the good hand kurahari of kugira God, ngo kubane nawe. the good hand of God is there to Ibyo be with you. uzasaba imbere y'Imana, What you'll ask before ibyo God, uzazana imbere y'Imana, what you'll bring before God, izabikora, God will do it, ikore n'ibyo utayisabye. and He will do even what you didn't Ariko ask. banza ugire umutwaro muri wowe. But first have a burden within you. Haleluya. Hallelujah. Imana ibahe umugisha. May God bless Imana you. ibagirire May neza. God do good to you. Tuba munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka Imana Nyiringabo, As we dwell under the mighty hand of the mighty God, izaduha ibirenze ibyo tuyisabye. God will give us abundantly above what we ask. Yesu abagirire May neza. God bless you. Reka duhaguruke May dusenge. God do good to you. May we stand as we pray. Duhaguruke dusenge. Let us stand and pray. Haleluya. Hallelujah. Tugira umutwaro. Let us get a burden. Nehemiya yari afite umutwaro, Nehemiah had the burden, bituma abona ibikoresho byo kubaka Yerusalemu, and he received all the material he needed to build bituma abona Jerusalem. uruhushya rwo kugenda igihe kinini arubaka aragenda arasana. And he received permission to Ariko go for a byatewe long n'umutwaro time yari and he afite mu rebuilt mutima we. because of the burden he had in his heart. Imana yacu ibana natwe mu byo dukora byose, God dwells with us in everything we do. tukabikora bikatwitirirwa, ariko ari ukubera ukuboko k'Uwiteka kwabanye We natwe. do it and it is done in our own name, and yet it's because of our God. Muri ibyo byose tugiye gusenga. In all this, we're going to pray. Ubwire Imana ngo Mana ndasaba ukuboko kwawe kwiza ngo kubane nanjye. You're going to ask God, God, I want your mighty hand to be Kandi upon me. ndakwinginze ngo urebe umutwaro uri mu mutima wanjye. And I plead with you to see the burden in my Niba heart. utawufite muri iki gitondo nagira ngo ubone ubwire Imana ngo Mana ndakwinginze. If you do not have a burden, say, God, I plead with you. Iki kintu uyu mutwaro Give me this thing, this burden. dusenge. Ugiye Let us gusenga pray. wumve wowe ubwawe ni wowe wumvise ugira ibyo wibwirira Imana. Tell yourself, speak yourself to God. Usaba ukuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwawe. Ask God for his mighty and good hand to be upon your life. Dusenge. Let us pray. Uwiteka Mana ikomeye, Almighty God, uri Imana you are idukunda, God that loves us. uri Imana You are y'imbaraga, God of uri power. umubyeyi wacu. You are our parents. Turagushimye We cyane thank you, O Lord, kutajya udusiga twenyine, that you never leave us alone. ahubwo mu bitunanije That byose in everything that defeats ukuboko us, kwawe kwiza kujya kuza kukabana your natwe. mighty hand comes and Kandi dwells with us. turagushimye And we thank you kuko ukuboko kwawe kwiza for your good hand kugiye kuremerera amaboko yose yatunanizaga. is going to be heavy upon all the Tukaba arms that tugiye were kuba mu defeating us. mudendezo. And we're going to live in freedom. Mana uri Imana yo kwizerwa, Lord, you are faithful God. ubwoko bwawe buri imbere yawe. Your people are before Hari you. imitwaro bamaranye igihe mu mitima They yabo, have burdens in their hari lives. imitwaro They bagendana have burdens that they walk with ibamazeho igihe mwami that have w'abami, been on them for a long ndetse time. bituma badaseka mu mitima yabo, And they do not smile in their tukababona hearts. baseka inyuma, We see them smiling ariko mu mitima outwardly, badaseka but in their hearts they are kubera not imitwaro smiling bamaranye igihe because of the kirekire. burden they've had for long. Mana Nyiringabo, Almighty God, ndakwinginze muri iki gitondo, I plead with you this gumara morning. umubabaro ubwoko bwawe, Remove all pain from reka your umucyo wawe people. urasira mu mitima yabo, Let your light shine in their Mana hearts. umwijima ukurweho, Let the darkness be removed. Uwiteka ubasubize, Oh Lord, respond to babashe them guseka mu mutima. so that they may smile in their Erega wa hearts. Mana we, Oh God, umubabaro wa Nehemiya wari uri imbere, the pain of Nehemiah ntabwo was yari kubasha before. kuwugaragaza inyuma, He could not have, it wasn't ariko iyo behind. byarenze umwana w'umuntu But when it's beyond the bijya child of bihinguka a inyuma son of man, bikagaragarira abandi. it goes beyond and it Turakwinginze ngo shows. udutabare We plead with you to rescue bitaragaragarira us amaso y'abantu, before it shows out for turakwinginze the ngo people. uturengere We pray that you will
kitaraseruka protect us inyuma. before it comes Ora out to baba the santere external. Mesiya. Hallelujah. Ora mama shaya. Niyo Imana igikiza umubabaro wo mu mutima. You're the God that Ni wowe heals ujya of all ukiza agahinda sadness. ko mu mutima. You're the God who Ni wowe heals ujya all the ureba sorrow in iby'imbere the heart. ukabasha gutabara. You're the God that Tabara rescue and ubwoko can. bwawe njya guhora ku ngoma. Rescue your people, Mana mighty tabara God. ubwoko bwawe. Lord, rescue your Tabara people. ababyeyi bari hano. Rescue the parents that Utabara are abamama here. bari hano. Rescue the mothers that Utabara are here. urubyiruko ruri hano. Rescue the young Mana people that tabara are here. ubwoko bwawe. Rescue your people, Udukize God. umubabaro w'imbere. Oh, take away the Udukize sorrow that is in agahinda us. k'imbere. Remove all the pain Udukize that is in agahinda us. k'igihe kirekire. Oh, the pain that has Udukize umubabaro lingered. w'igihe kirekire. Remove all the pain of a Udukize long time. agahinda. Heal us of Udukize all umubabaro. pain. Heal us of all Mana uduhe sorrow. umunezero wo mu mutima. Oh, give us the joy of our hearts Bitaragaragara amaso y'abantu. so that it can be seen from Uri the Imana people. ireba. You are a God that sees. Ntacyo uhishwa na gito. There's nothing that can be Uri hidden Imana from you. imurika. You are a God that shines. Ukamurika naho umwana w'umuntu And atareba. you shines where the Uri child, the Mama Son of Man does Masaya. not see. Mana ndakwinginze. Lord, I plead with Mana you. turagutakambiye. Lord, we are pleading Mana with you. turakwinginze. Lord, we are Mana beseeching turaguhendahenze. you. Lord, we are Mana asking twinginze you. umutima wawe. Lord, we are pleading with your Kubera ukuboko heart. kwawe kwiza gukomeye. Oh, that your mighty Reka and kuza good hagati mu hands bwoko bwawe. that will come within Oh, your Yesu. people. Oh, Ubamara Jesus. umubabaro. Remove all Umwana sorrow. w'umuntu atabasha kubamara. Oh, remove all the pain Ubamara that no man agahinda. can remove. Remove all Umwana the w'umuntu pain, oh atabasha God. kubamara. The pain that no Oh, one can Yesu remove. kubw'ukuboko kwawe kwiza gukomeye. Lord, because of your mighty Turagushimye. hands, we thank you, Lord. Turaguhimbaje. We praise you, Tugukomeye and we amashyi. clap for you, Tukuvugirije impundu. and we shout our praise unto Urakoze you. nyagora ku Thank you, ngoma. Almighty God. Urakoze kuri Imana imara umubabaro. Thank you for the Urakoze God who kuri removes Imana all imara sorrow. agahinda. You're the God who takes away all Urakoze the kuri pain. Imana. Oh, thank you that you're God. Hallelujah. Urakoze Hallelujah. Yesu. We thank you, Niwe Jesus. Imana imara umubabaro. You're the God that Niwe removes Imana all the imara agahinda mu sorrow. mitima Oh, the y'ubwoko one that bwawe. removes all the pain from your people. Ukakamaraho burundu. And you remove it all Imana completely. Yesu. Oh, Jesus. Ni wowe urazi data uburyo bararabarira. Oh, Lord, you are holy and you know amarira how people. atembera mu mitima You know yabo. the tears that Niwowe are uzi dropped in amarira the heart. amanuka uko bukeye n'uko You know the bwije. tears that Niwowe are uzi dropped day agahinda and ubwoko bwawe night. bugendana. You know the sorrow that Niwowe your uzi people walk imitwaro iri muri with. bo idashira. You know the burdens that are Wite in ku their kuboko kwawe lives. kwiza kubabeho. Oh, may your Muri mighty iki hand be gitondo. upon them this Mana morning. turagushimye. Lord, we thank you Kubagiriye neza. that you've done good to Icyubahiro them. n'ikibi May cyawe. all the glory be Mu yours. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amashyi menshi cyane kuri iyo Mana A round yacu. of applause to our God.